Bese siyabuza thina kwithonga lakho ukuthi indoda manje lo muntu sifuna ukumenza abe indumandumana duma umhlaba wonke sifuna ukumnika lento uyayivuma na lento malithi yebo ngiyayivuma bese siyamnika lento. Welcome back to Zuo TV. We're still here for Slow No Koko Tawuluvalo. He's still educating us, taking us through some of the life lessons that we need to learn spiritually and otherwise. Koko, khona omunye umbuzo kuma comment section awupheli lo mbuzo. Keeps popping up. Abantu bayabuza ukuthi if mina for example I want to be a celebrity or whatever and ngifuna ukuphumelela because the industry is flooded with entertainers and celebrities and whatever. What is it that I can do before I start out? That will sort of guarantee ukuthi ngizothola success as a musician and actor, presenter, newsreader, whatever, DJ, So zikhona lezo zinto or is it just nje ama celebrity basebenzisa umuthi to go up? I mean angazi ngiyona celebrity so I don't know. Salukazi sendoda lesisehlula manje eFosloras eJohannesburg. Masikhuluma iqiniso nje ukuthi ama celebrity phela awezi ngesikhathi la kugcwele khona abantu. Omunye uzofaka appointment asebusuku bese uyamtshela ukuthi indoda phela mina ukuzongibona ebusuku kune charge extra ekhona. Bese lo muntu makafika bayosebenzisa umuntu vele. Ukhona umuntu okwenza ukuthi udume umhlaba wonke. Ube indumandumana. Udume nje umhlaba wonke. Wonke umuntu akubabazi. Wawungazibuza ukuthi wonke ama artists akhona phakama phezulu kunamanye. But that's because they have better songs. No, it's not about songs. Yazi mawungamamela khona umunye umusic uzu ukuthi hey le ngoma ikhiphile kodwa man. Ayikho mnandi ngidlule kabani. Ubana ka act kamnandi ngidlula ubani, you understand? But because of lento anayo egazini or lento anayo ekhaya emnika udumo lokuthi athandeke. Number 1, umuntu wonke umuntu lento it applies to everyone. Ofuna I apply only kubantu abafuna ukuba ama celebrity, but kubantu abafuna ukupromote emsebenzini, abafuna ukuphamisa ama business, abafuna ukwenzani, you understand? 1 mele uhlambuluke eqala. Nedlozi lakho lihlambuluke. Bese umsamo wakho ume right. Bese unikwa izinto zokuthi udume. Mina nginayo enye impande enginayo ehlanganisiwe. Kwahlanganiswa mhlambe lapha imithi ehlanganisiwe lapha nezinye izinto. Zi 200 and something. Izinto ehlanganiswe lapha. So lento le ngakugcaba ngayo ngokugcaba ikhanda kuphela lapha. Ngoba phela ngekhanda ngithi ikhanda yile likuphakamisayo. Ube umdumo. Uduma umhlaba wonke. Uthi mawuvela ngapha wonke umuntu asmile uvela ngapha ubabazwa kuyo yonke indawo. Asisebenzi ngokufana. Khona abanye ngizokwenzela example. Ungabiza amagama abantu. Abacula, hayi ngibiza amagama. Abaculi kunamajuba amhlophe. Afida umuthi. Afida umuthi mhlambe 13 days. Kuyaziwa ukuthi lamajuba lawo wakaTebugo. You understand? uTebugo before zo release album yakhe. Ne? The day I release lamajuba agijima umhlaba wonke yonke indawo la azofikelela khona wonke lamajuba abantu ahamba akaka manje wonke la shiya khona yonke lento yakhona bese lo muntu wenzani uyaduma bese lo muntu simnika enye into futhi ezomdumisa futhi uthola mhlawumbe sekwesinye isikhathi unesinye isigubhu unenye into thizeni plus lento lena unayo egazini futhi lento yamphakamisa. But namhlanje kusho ukuthi wonke umuntu umela aphakame ngesigubhu nangeinhlangu yakwazi ukuphakama ube umdumo udume kodwa lento idinga umuthi ukuthi outshine everyone else. You understand? Ngoba khona abantu abanezipho thodwa umuntu gifted but akawusebenzisa umuthi ashayo ibhekana sebholweni khona omunye umuntu umbona ukuthi hayi lo inkomo lo ubudlala better than lo mara mawuthi uyabheka uyabona ukuthi hayi man lo bamfakile inkomo ngidlula loyo umuthi
ngoba phela lapho uyathandeka lo muntu ucoach uba nebelief kumenza ukuthi makavela ashaya uvalo ucoach athi lo nyamfaka ucoach makubheka ushaya uvalo nabantu noma bakubheka uthandeka uvela ku screen abantu bakuthande bakufune uthi baku-interview abantu bakufune ngapha nangapha kunento esiyisebenzisayo owumuthi impande umuntu oyifunayo uzoza azoyithola. So let's take it step by step. I just recorded the album. Yeah. It's not released. It's Yeah. mixed, it's mastered. Yeah. Ngifuna kuba the next big Yeah. piano artist, house Yeah. artist, Yeah. maskanda, whatever. Yeah. What should I do if if I come to you? What would be the steps and what is it that I need to do with Ilentole? Just take me through a process. Angithi phela umuntu makafika kumele siqala sihlole kuqala siconsult sibuke ukuthi inkinga yakhe lo muntu ukuthi angaphakami yini bese sibona ukuthi okay kunenkinga esone so lo muntu lo kumele athola inhlambuluko so mhlawumbe ithonga lakhe limembethe lifidinga ukuthi nokuthi bese lokho siyakwazi ukukwenza bese sithi okay fine amandla wethonga lakho angakanani bese siyakwazi ukubona ukuthi okay ana ithonga lakho linamandla angaka bese siyabuza thina kwithonga lakho ukuthi indoda manje lo muntu sifuna ukumenza abe indumandumana duma umhlaba wonke sifuna ukumnika lento uyayivuma na lento malithi yebo ngiyayivuma bese siyamnika lento angithi bhala qala kumele athole inhlambuluko ayenze inhlanjulwe nethonga lakhe bese lento incikiswa kuphi kwithonga lakhe into yomdumo le ukuthi adume phela umuntu waduma lento iapply kuphi kuma artist abantu ama musician abantu aba actor abantu bafuna ukuba nama business it still applies nakubo bese unikwa lento le but laba abaculayo ama artist ama actors iyabihlukile. Okay. Iyabihlukile baneinto zabo ehlukile esiyenzayo lento especial ukuthi mangukugcabe ngayo ngakugcaba ikhanda lonke leli konke la uvela khona uyabanyakazisa ndoda noma ungathi uthi ungena stage nje uthi ungena stage uthi mawuthi isandla abantu banyakaza ndoda mawuthi wenza ishow abantu bagcwale strong why because unalento nayo ephilayo sikunika into ephilayo lento sakunika yona bese sikunika umthetho wakhona ukuthi lento so ngoba umthetho uthi phela angeke sidalule kakhulu ndoda kuyangokuthi angithi sikunika nangebudget yakho ukuthi wena ibudget yakho iqine kangakanani namandla walento esikunika yona ayohamba phelela ahamba phelela kodwa wena mawuthi ufuna ukuduma kakhulu uthi mina imali akusinkinga sokunika enye into yokuxaka futhi yokusokunika enye into ekuxake abantu bazobadayo notikolosha or nomkhofu. So how much are you going to charge me for lento? Lento lena iqala ku 35,000 for ama musician ama artist iqala ku 35,000 phela lapha sikhuluma ngento okudlala sikhuluma ngento eqinile ukuthi mawuqala utuvela nje kucace kunyakaze noma kuthiwa yilabo abafuna ukuphakama basamba ama auditions bashaye nje usangena uphikwe lapha emuva kuthiwa wena awume lapha esidini uma ngalo uthi kanjani ba auditiwe bonke basha ama auditions wabo bawashaya bese nabakubiza ekugcineni bathi awume la wenza into yakho bathi thatha nayi contract hamba mele ukwazi ukuphikwa from abantu bagcwele ngoba phela lento lesikuphakamise ngayo sakugcaba yona ekhanda ukuthi la ume khona kube sengathi ube uyingilosi wedwa kube sengathi kuphela umuntu la abanye abakusabantu kwesinye isikhathi kuthiwa hayi wena siyakwazi wena omunye athi man wena nyakwazi ngike ngakubona indawo eso uza thatha hamba no auditions nothing amandla omuthi lawo ngoba lento ijulelwe kakhulu even nezangoma ngithi mawuthi ufuna ukuphakama siyakunika lento asinamona siyakunika uphakame futhi ube ijuba elikhulu eligijimisa kwempangela ube inyoni yezulu akunabungozi la kulento le abukho ubungozi kubuku lezi ezile phezulu esejule kakhulu ilezi lapho ke ezidinga attention zithanda attention lezo mangazinika attention usenkingeni sifana nonkosikazi wakho
Okay. Nizwele ke, for those that have asked that question, ukuthi umkhulu ugogo angakusiza la. Yeah. It's 35,000 and bazokushaya la. And then wherever you go, things are going to open. Yeah. So ngiyacela ukuthi ningasabi ugogo khona. And then he's got something for you. Yeah, kakhulu. All right, siyabonga gogo. Amen.